برچسیت دمیه کس نزانی سبکیه برچسیت دمیه کس نزانی سبکیه چه مذکور و غریبیه چه مشتغل چه وسیه چه مذکور و غریبیه چه مشتغل چه وسیه وزی که پشتیبان لبردان خاشیان تو لیلای مای منجی مجنون در صحبتهای شبان وزی که پشتیبان لبردان خاشیان تو لیلای مای منجی مجنون در صحبتهای شبان مالت دوره بونزکم در دوگونه مکزکم مالت دوره بونزکم در دوگونه مکزکم حد دنیا استی وفا چه وسیعت شبیر نکم حد دنیا استی وفا چه وسیعت شبیر نکم وزی که پشتیبان لبردان خاشیام تو لیلان منجی مجنون در سالتهای شبان وزی که پشتیبان لبردان خاشیام تو لیلان منجی مجنون در سالتهای شبان چند ساله که بند توم بی تو میره غریب مامه چند ساله که بند توم بی تو میره غریب مامه 3 سال به تو بیرونکم با مکفده گنامه 3 سال به تو بیرونکم با مکفده گنامه وزی که پشتیبان لبردان خاشیام تو لیلای مای منجی مجنون در سالتهای وزی که پشتیبان لبردان خاشیام تو لیلای مای منجی مجنون در سالتهای شبان مالاوا و هر بجین ایوار باش تماشاوانن دلال ایوار باش حسکرن چندو کلتور و گله کرد ایوار باش کردن آناتولیه سلاف و ریز جبو و گشتکان را بخیر هاتن سرواشان چارپل مدیا و برنامه ما دنگ و رنگ آناتولیه
او strana destpêkê da dengbêj stranbêj Yunus Yurtbêj ji me re Danimarka bi hevalê xwe gîtar Hemza Ural saz Dîno Demirci amade kirin û şandin gotin Mustafa Başaran nivîsandine müzik jî Yunus Yurtbêj bixe çêkiriye mala wan ava her bijîn spas dara we dikim û dizanim bername me îro mijara me Kurdên Şixbizin hene ez ji ber wê du mêvanê min hene ez dixwazim tem tişta bêjim di bernama min a heftê derbas bûyî da straneka şînê hebû di wir de gotina gawir û elevî bi formeka negatif di stranê de hatiye gotin ew strana heftê salî ber vê jalê jinekê de hatiye gotin li Kurdên Anatoliyê ez ji bo wê gelek bêêşiyam ez elevî me ez gawirim û ez lêborûna xwe dixwazim min ev bikin ez niha dixwazim temaşawanên delal bi şixbizinkî sirav bikim êke lê man dingirîn û gu dirîn ve serîman îwe gîştitan ve xêr hatigin ve ser programa îme deng û rengê Anatoliye bawer dikim min ganî ez bêjim em ê di programa xwe da li ser Kurdên Şixbizinê sohbet bikin me got du mêvanê min hene kek Şewkî Özxan ji Parîsê kek İsmaîl Babacan jî ji Tirkiye beşdara programa me bin lê mêvanê me bin ya li bamene em ê wan ra ser dîrok, kultur, jiyana, eşîreta, gund û ciwarên Şixbizina sohbet bikin hûn li ba me bin ji ba me merin em ê sihetkê zêdetir li ba hev bin hûn hemû bi xêr hatin carek din bi xêr hatî kek Şewkî ez dixwazim ji te dest pê bikim kerema xwe ji mêvanê me re xwe bide nasîn Şewkî Özxan kî ye ji kîjan gundî ye çi karî dike kerem ke baş serçavara destpêkê de gerek spasî çapel medya dikim ji bo amadekirina programekî ver ser Şixbiziniyan bi taybet Türkek Muzaffer û kek Mehdî ji stûdyoyê û dîsa spas ji hemî temaşevaran ku li me mêze dikin ez pêşî kurmancî bêjim dura ez pisekî ji bi Şixbizinê bêjime serçava Kurdekî Enqere me ji qezayê Heymenê û ji gundê Bacihesar û xwe nêzîkî 85 kilometre ji Enqerê dûr e ser rêya Konyayê dema ku ber mirov ber bi pûr û Cihanbêlî diçe min lê rastê de digîje gundê me yekem gundê Şixbizin e yer dibin Oze û nêzîkî 34-35 gundên Şixbizin didine duher diçin belki pek İsmail Çetir ji wan baz bike ez dixwaz ji vê gundê me ji gundê Bacihesar ewan nêzîkî 45 sal e ez di Fransa me li Fransa me xwendinê hukûkê kiriye û ji bişkatê xwe jî têdî beşdar bûme lê taybet li Fransayê di avakirina hindek dezgeh û komalên Kurdî de beşdar bûm û min nav civata Kurdî û Ewropayî de şixulî me taybet li sala heftê nê 1970 li mintiqa Normandiya komala Kurd û komalakî Kurdî ji bo karker û xwendekarên Kurda avakiribû piştî wî di xebata mala Kurda li Parîskiyê ku Kamran Bedirhan rehmetî avakiribû têde beşdar bû dura di daviya sala heştê dudiya de li Parîsê devî çend hevalên din me Enstitûya Kurdiya Parîsê avakir û nêzîkî 20 sala jî di çerçeva vê enstitûyê de di beşa wekî berpirsê beşa civakî hukûkî û yê mafên mirova de hem li Fransa hem li tevekî Ewropayê de meşğuliye wekî kadroyekî profesyonel li vê çerçevê de li sala heştê û daviya sala heştê û çar bûm me li Bonê li Almanya Enstitûya Kurdî ya Bonê avakir dura heştê û şeşa de li Brükselê li Belçîka Enstitûya Kurdî ya Brükselê avakir berê wê ev cî
نابه تکوشر داتا ناسین به سرپرستیا قیزا جمیل پاشا پروین خانم و کردکی ما قزل تپه یک و ناصر و کنسیه درویش فرهو و برای نوشکره که به نابدنگ مدنی فرهویه ابو جخبات من طایبت لفرانسا بجن نیوی وقتا من فرانسا در بازدم و نیوی وقتا میشه همه بجن همی براتن اروپایی یعنی ایتالیا بگیره حتی دانمارکه و بلژیکا و ایتالیا و سوئیس و ناو کردن دا جبوکو حسا نتوی زیادتر پیدا با کرد نزدیکی هستن و بهز بن بهتر بچه روله که ارگانیزاتور لیستیه و دزگاه و ریختن و مؤسسین اروپیجی حتی جسراتی کار دیپلماسی و پاراستنا مافی گلی کرد میلاتی کردی باشه که جان تو نه تقاعد بودی تو نه چیکاری؟ ولی نه از نه نزدیکی 15 ساله از کسی جوان جوه مثلا کردیاتی جی جبر مثلا تندرستی خو چکی باش کشنده تقاعد بوده. جبر مثلا تندرستی تقاعد من سال 2015 دا یعنی 15 سال بعد یا 15 سال پیش توشی نقاشی که حتی دو سه نقاشی دیگرم بود. یه بردا ماله جرزر و هاشمی تیسریم. تو باشی مورال خراب مکه. تو باشی احتیاج آمد ته هیا اما این طرف کار ما هیا یا این کار بکنی مالا تا ور بجی. جاکی جذابه یک دوست دقیقی به شیخ بزنی از قابل من از کردن چون گودار و تماشا ماوان مشیخ بزن نبود نبودی باید زیاده تر کرمانجی فهم نکن. از بخواد کرمانجی من فرانسه فهمم بریم کرمانجی گوتنه کی باشه دو دقیقه بشق بزنی کی بی شیخ بزنی این بکن از من ده باجی حسارم ده های من جباجی حسارم جمالا شعمرم یعنی شن حجی بیلو لای وکمو لای دالجی جا بوستانیدم تورنم بلممون دال پیریکنم هر دیگه جا گوزگوزن جا ده اسماعیلن جمال دونون اما نزدیک 55 سال لفرانسا حقوق خواندم و لناو راحتر دعوای کرمانشگر یعنی میشم را دعوای کرمانشگر یا دستم چاپیا کردیم و حتی جاتیم جایی لی بردوام و چند سال نخواهشم که جلوی کردیم بیساجی حتی تانوی نبه و که پروگرامی رو یا نوکیدم جا دستم که شاید کردم راحتر دعوای کرمانشگر افمان و نیویچی و روژکی و سروکفی کردستانی که سروخواهی بتانم ایران بکنم پشگرتی دیستمان گلک سپاس که شوکی امنا وارن تو بخیر آتی که اسماعیل تو جی خد که مرا بدن ناسین کرم که کاتو کی جگی بیجه سپاس که مزافر ایبار باش تماشانان حجا و عزیز نوی من اسماعیل بابا جانه جهای منه گونده دیه گوزگوزم لدیه گوزگوزاتم مدنیا زاراکاتیم لدیه و لدیه گوراویم جه دیو بار کردم انقره شیره لأنقره جدا زانینگاه انقره فاکولته سیاسال خلاص کردم ایرا مجی کارسازم لشیر انقره سکرتر گشتی کنکوردان بوم کماله کردی آناتولیا ناوین زانن ایرا مجی لأنقره دنیشم سرکفتن دو غزم رایوه برنامه من خیر بود گلک سپاس مالا تا و هر بجی از نات خازم تماشاوان عزیز از نات خازم کشتکی بیجم لانکارا لسر اینترنت رادیو های منایه بریز ابراهیم اوچار جانو منایه وی جبو از وی برنامه آمده بکم آلیکاری مکر سویدان اوچار جمر استران کود مصطفی باشاران آلیکاری مکر جمر رسیم شاندن همه تاش تلن جمر استران کود یشاندی از گلک ممنون بوم کردن شغل بزنه همو دست آفتن آلیکاری میکردن از برنامه ما برای دبم از نا وارم سر مجارا ما هفته ناسکر کک شوکی نوه عشرا شغل بزنکی جکوته مانا یا خد چیه
Yani bizim kelime bizim cemme ne yani çuma usa yani. Çünkü karam akaj بچند دقیقه جمعه اشکره بگی؟ بله والایی برای که از ben بریم تشتکی مهم گرینجی بیرکر ما بحثا کوبارا بیر نبون نکر اره کرم که فعالیت سالا نودو ششه دا نودو هفته دا بچه که مزافتی جه ابو علی چیفچی جنوال دن ابو خاچو ابو جیگل خلیکیا بوان را گیش دو پسره کن حتی جبو آماده کرنا دستنا کوبارا کی جبو کردن آناتولیا ناوین به ناوی بیر نبون به کمارجی به سرپرستیه و به کداوا از بخواد دوره پیشت پاپاش وکشم حتی نایی رو بردام دیگه سال بارتی که شارژ نبم سه جار حتی 4 جار داد که نه اری راست داد که و بردام آجی هم بگو بیاجی بینیم بردینه چون با کردن آناتولیا لاوروپای که برهمه کیوان هری در بچه به کوباریه کوبارا بینه حتی آنجی بردام دیگه مسایه گلکس پاس تکرم که جگوارا سر ناو شیخ بزنه نه ناو شیخ بزنه دا گلک گوتم سر بدایت işte ki ilmi لیکولنکی ilmi سر بداتونه به چند جورت گوتن یکو بهتر تیناسین شیخ بزنیه هنگ جاده دمه شیخ بزینی هنگ جاده دمه شیخ بازنی ایجا کی جان جوان راسته و تقابل تشتکی ته در حق بیده تو زانستیه که دستم بخواد تونه و جیه داشی من شکلی کنین شکلیه سر مسئله ده توشی راسته تشتکی ناتونه که گوتن شیخ بزنی سر استه بیده جپواتیه و گوتن بخواه جپواتیه هم شیخ بزنی زانی کم زیده منطقه جپو درکتنه لی گوتن شیخ بزنی براسته پر آگاتره کنی سر بید تونه به شکل و هر سه گوتنم بیستیه شیخ بزنی شیخ بزینی شیخ بزن بازن هر سه بیستیه باشا لیساندیش دروید در رقم نوید هم ندیده تو جیده باشا که اسماعیل تو بکنی جبو و چشتکی بیجی؟ نو شیخ بزینی نوی راسته بزینیه یعنی شیخین و عقل و هوش و زین جوره ریاج زینه ریاج شیخ بزینی یعنی میروکی آدمی که شیخ که زینه و هوشه و عقله yani her tişti zani rebere ve hakkıyla insanlarla pişleri çu her tişti zani ki ya şeyhi biz zeyn yani manavi je hakkılar yay şeyhi zana kese zana şeyhi zana ya hene cive mondişin şeyhi bizin yani je bizin xavanda bizin ya hene ki anji dişin şeyhi bazan je bazan hattıga هنه جیلیشن شیخ بازن دست بازن دیویه داری هنه که جهاز در کتاب تحریر عثمان تحریر دفتری نوع ایمه لحظار 1539 شیخ باسنی او جهاز او چربیه یعنی لسر شیخ بزنیه فرین نو هست اما راسته شیخ بزینیه جه کل زانین لعراق کردستان عراق شیخ بزینیه هز لمنطقه سوران دیجن مناجی و کیما شیخ بزنن و نو خویان دیشین شیخ بزینی یعنی راسته و اورجیه وایا باشه گلک سپاس از نه بخوازم رژیم ما حوال که ستران فایق جوشکون مال دا جمرا سترایی اولشان دی ماوه بده سر سری گازه سر کدم لقلنگو خازه خایلر کدم بنگرین که کسی نیا که کردم رو گیله یو گازه خای و مشکان را کتم تونه و ماران در کتم دوران آدونه عراق جای نکتم سر سیزن تیوری نامردشنه آخلا منو
ده بارکه کره بارکه آنانه گلینگا منه ورده ناف که گله الچیان کتنه ریبو مبدور که مکه آنه مکه کچه مکه کار بابه تاوه هف گندانه ناموساوی بلو مکه ناوا آنه ناوا ولا ناوا بلا ناوا وقادلا مناكتي الجفر الكشيان وقرائل ناوا گلک سپاس از نوارم سر پرسکادن از وارم سر پرسکادن کک شوکی هشیرا شغ بزنا جکو بلاوبیه حتی آنا دولیه هاتیه چما کوچ کرنا جوالاتا خب دور کتنا سر وی تنگ چتا جمارا بیجه کرم که Valla serveji tişteki ku bejim lekonne ki ciddi hatı bekirin bu mro bizanı be şeyh bizim juku derketine juku hatına jikija mıntıka bajar yen Kurdistan'ı evj desmenet çeki verdim ya. Ne mro tıkara buna hatına şeyh bizim ya ciye şeyh bizim ya ligor zaman avan bizanı be juku derketine. Lehçe şeyh bizim لهجه خاروی کرمانجیه یعنی در منطقه باشور کردستانه بهتر هلا ایرانه دوروبر بجم یکو لهجه لوری کلهوری yani Xware Soraniya, Jêrê Soraniya, Mintiqa Soraniya, Mintiqa İlam û Hemadan û Bijan û heta Senanderjê. Senanderjê xwar da ya ji Kerkûkê wê de Mintiqa Şêxbizin ne, Mintiqayê zimanê Goranî divê min giştî re yani zazakî ji caran terman dikin. Nêzik wan e. Nêzik wan. Ji bo ku mirov li رزمان و فونتیک شیعبزین نظر که دیاره که شیعبزین parça ki yani nezik zamanı lakan lak. Leki. Yani aynı vakteci nezik havramaniye, nezik feydiye yani tabi ganamıyor. Ujgovia barkia bukas devokeki serbokoye. U le da vaktela negociye ku bar करना çuna koş करना hediye de ser zaman amacı tesir bir cacar guardia. Mesela bu Kurdan Kerkük ediye, ye Musul ediye, ye Laka ediye, Lak ediye. Mentıka Berzan çen Kurdan Şehbazın ediye. Le Kurdistana Bakurji, je Merdin bugüne, je hela Kızıltepe, Siverege, Diyarbakır'ı, Taybet Taha Bağları, le Erzurum'u, le Karayazi'yi, ne bu Jibirkir, mesela je Berbe Arazya düşü bura Palu'yu vandareda. Palu, Vana hamu Cihan kuşu yapısını tede civar buna. Le yer leve derece bir nav mana sedi not zaman evan bu ya kurmancı. Yani sedi not evan kurmancı haberdi. Kurmancı haberdi. Ev şey yapısını vakti navi aşiret yapan zaman ne vakti zaman zaman. Ev çek şu dört işte cahil zaman. Van Ligorman ev aşiret şey yapısını yeri Kerkük'ün Baba Kurde soran hesap edin. Navi aşire var şey bizden. Yele Bakur'un bizim Erzurum'u tekman ham bu tekman yazı nav kurmancadan. Ev kurmanc hesap edin. Aşire kaç şey bizden hesap edin. Nav zaman yapar şey bizden hesap edin. Ben zaman. Asimile buna. Nav Kurda da Nav Çukur'da soran da var, Nav Çukur'da
قربانش بابا بله اسمیله بونه اسمیله بونه اوجی لگور تخمینه لگور هندک تاریخ و تشکو کتنه دسته من نزدیکی 450-500 ساله سیاپسین از جوان منطقه کردستان ایران بیشتر حال حاضر yani Kürdistan'a başvur ama başın limita Kürdistan burayı منطقه عرب و امن ایرانه جوان در درکتنه جبرچی درکتنه چی سدم درکتنه پنیزم یا اشیره کی کوچر گله کی مثلا بنا به حجمار و جوی در درکتنه سناسر کردستان ده yani باکور درکتنه hatta davya Kürdistan'a Bakur hatta hele Erzurum evan dere binav salanda nad de salanda hatına bu hatına man bejim jibo Kürdistan'a Bakur Kürdistan'a Türkiye'ci agadari davi kumen yani tarih bu deskti yani ciyada nezike sesade hafte sesade haşte sal beri buna yani hatına ji hami koçer buna yani kakecan lali ma dibijin işte dama persek çedo dibije unzuatın işte cambak zuatın şıgbızın zuatın hama gotuna şıgbızın zuatın derte piş dibije şıgbızın beredalıvırın vallahi ez bavar nakım yani tarih marka günde pamezadikim yemek var pişek serveden şoğulma nezike yeter seri ses sal beriye ses sal beriye Kuatına doğru haymane Mesajı kuatına niştecine buna belki koçer hatına koçer her yani belki koçer buna nişteci buna var ihtimal etçil penci sarsın da bu ya çünkü çunu hatına bir arada çuna lahar dere Türkiye bela buna ta hatta neziki İstanbul'a hatta Düzce'de pazarı çuna ve hatta Karadeniz'e çuna Sinop'a Merzifon'a amen avarın serve amen avarın serve le günler haymane ihtimala her iken neziki ses sesali bezedetirmiyor. Gundavabi. Bele. Başa. Kak İsmail az da persek adım be persme ama bu serve perset tu çtaki dxazi biji. Evet bejim persek bazmiji. Sababa koşkirine ime du fikir hast. Yeki o navçe cengi Safeviye ve Osmaniye le 1514 zanın cengi bi. O çok Şeyh Bizingel ime le xana Kirmanşah Mendili İran lo girde diniştin. Ura memleketi velatayon bi. Tabi Şeyh Bizine ime Sünni bi Şafii bi. Zanın İrancı Safeviye lo çağalcı ve ne Şiavin. Türkmengel nav Osmanlıcı Şiavin. İdrisi Bittisi o yine o çağbıt ki Şeyh Bizingel nav ime varina nav ime Türkmengel nav ime Şiici varina şunay vane yani vişim mübadele kirdin. Gördü Türkmenler Şiav Sünni Şafi Şeyh Bizingel yani lo zamana vişim mübadele kirdin imece o şungelman erkeftin ve jöre hatin. Hatin ve girdi var Diyarbakır Palu'u girdi hatin. Pecalüre İstain. Mella Şaki bir şey ki Mella Şaki has evji endamana parlament Kürdistan'a başvura. Dişi ki Şeyh Bizingel lo cenge asker nerede Osmaniye. Asker cenvası nerede? Vergi cenvası vergi nerede? Teşti nerede? Kaçıyor Osmanlı'ya bitti ki imayana vlavoki. Ana günlerin lasarime lasar koyan ser bilindiyle kerin. Böyle imayana vlavoken insan Şeyh Bizingel jüle vlavoken insan majörür yani. Yani o cenge ya tarihe Şeyh Bizingel ki je Kürdistan derkeftigin. Kaçıyor işi. Baş. Kak İsmail az varım ser mijar kadın. Lüvelat ul Anatoliye şıgbızın yani konfederasyona aşıran şıgbızına lüküjan harama dijin te wana jmara aşkara biki az tuğazım tu bersile bidi yani bayağı dirije meratan vijilme çünkü aşiretamın mezine frek gavra lahar şunu velaviye aşireti koçeru ni koçera yani lahar şunu şungirtige
mala sergel xoya an algirtigin uçiyin. O mala ser çadırgel reş uşin evana okirdigin. Em freji hatin ve girdiber heymene ime. Ve 1600 lol ine. Mısır tağayra medaz ratan şungel şeyh bizingel bijmirim. Azane xuman ratan bişim. Yani ciye şeyh bizingel kuwe. Ja heymene oraya kafir. Kulama heymene bisinu diye şeyh bizin hest. Bisinu diye gişte şeyh bizine. Bisne günde şeyh bizina. La heymene ya. Evet, bisinu diye şeyh bizin oraya. Çar diye kulu ju Jayme algirtine rana kulu canıman kara kilizdi soğuk verişin bir şey o. Bir şey o aslında. Evet. Ve Polatçı değil ki manas. Evci kaya başıya. Ne Polatçı neziki biz hazır şeyh bizines. Polatçı kazay gavray şeyh bizine. İşte heymene barkadın çün ura. Öyle mi? Evşim heymene freitir ve Polatçı şeyh bizin hest. La aksara gündü değil ki taynak kiman has. Men ama nu ejneftim onu diye hamari raymet. O la ekacık Kurdin ekacık gelişin. No günde var ya günde kalava. Ve diye imaj şeyh bizin evet. Cümle ejneftim. Çankırı Rıza'nın Çankırı ve Joro için Çerkes. La Çerkes'i Aydos yaylasıyız. Aydos yaylası Abdullah Duman Rahman dedi ki yaylay diye imajaylar için Aydos yaylası Tabistan payız ve diyor hatim. Çankırı Çerkes. La çör Laçinci çör çar deyman est. Lüre. La Sinop boya battu duran du kaza gavrava. Biraz işe bizim gel hast. La Karabük Cumayane kazay ki Cumayane lüraji hast. Sakarya Adapazarı bişim. Lüraji la Akyazı kazay Akyazı hast. La Kocaeli Gevyaji hastin. Bolu Düzyaji kazay Düzyaylama ya Bajarı Gevre lüraji şey bizim gel hast. Em freciler şöyle Behrarat bişim la Karadenizci la Samsun hastin. Samsun yani şeriki şeyh bizine bişin. Raçe la Bafra, Havza, Qavaq, Dadaç, Alaköy, Dereköy. Yani ki şeyh bizim gel oraya. Ki şeyh bizim gel Samsun'a o yere gel joro Çin gice heymene kuman Çin. Yani bizim imaja kuatin imaja Dadalman Pilamergelman dedik ki imaja heymene atin. Hatta no heymene no deyhez Dereköy'e ve Samsun'un no diye yani gevreyana no Dereköy'e. La Amasyacı Sulu o Merzifon hastin. Biraz şeyh bizim feriyareye. La Kastamonuji kazaki az navi Araça biraz şeyh bizim has. La Toka Turhal hast. Ana ve ki şeyh bizim gel heymene ime ve şeyh bizim işim yani zane ime kısarerin. Kurmancı ve Sorani kısa nerin. Kısa la heymene zane heymene ça aynı şey yana jirkin. La Türkiye lay doğuya vişim, lay rojalat vişim Türkiye Erzurumci şeyh bizim oraya Topkaya bu Narman'ı oltu. Ben acı şeyh bizim'in bu Bayburt. Bayburt'u ya Erzurum hatırında İma şeyh bizim gel heymene o Bayburt'ya erişin Celen. Şevki abi bravo zaneti gel. En la şeyh la Kayabaşı yeni doğan Lülerin iştin verci. Lavanji Erciş kazaykiye hez Erciş biraz işe bizim geldiğin işin epey freyin. Lan Diyarbakırcı Bağlar semti Gavra u Şeyhkent nahiyekiye hez evci nezik Diyarbakır'a evci freşir bizim alıyor. La Siveracı deyki manaz Darağun köyü hez evci şeyh bizine. Adıyaman Kahtaji hez şeyh bizim. La öderci du deyman hest. Navi hatta nav deyeci de babacana, günde babacana da koyan düşün. Yani şeyh bizim gel o kadar freyin ki la her şunu ki Kürdistan bloğu Türkiye her hemen min da bijmirim. Sırf Adana Ceyhan Jiyare alan Mardin Jiyare hamri ki min hevi belediye başkanı kirdi bir evci vid ki la söke şeyh bizim gel hest. Aydın Söker, Lüle şeyh bizim geles. Yani şeyh bizim de Anadolu ile her şun yaz. La her şun çünkü aşiret fire gevrevi
لهر شونجی گریشال بیاره مینا فریوره بیا yani hay menaqi mime nereket khas kad vloji win yani şevkabe yani la bafuji la Kerkük منطقه Kerkük ji Şeyh Bizinez ve xoyan şin Şeyh Bizeyni nahiyay gevra Çemçemal berce nave Çemçemal nave Bazyanvi Çargı ya diyor kedine Çemçemal li tak navçe Süleymaniye ve Erbile hevlara bişim ورجی 18 دیان هست من 1212 جا چیم زیارت هم کردم خویان قاله کردن نوچه زاپه بیچک لولا کرده و رو چمه 18 دی شیخ بزینی هست yani ما زراوای لکی فعلی قصر کیم که لکوین خانه کیل مندلی کرمان شاه ایلان جوله ارکاتین و جوله هاتین ولا و هر شونی بین اینا مکوشه کورا شیخ بزینی کافه خواش. اگر باشه تا همونی زمان گلک باشه. یعنی مره لباکور و لترکیه لاناتولی ناوین لباجرن ترکیه روجاوا چقدر نفوس شیخ بزنه هنه تحمینی دست داد چتکی بکنی بیشی. والله من آیلمه ده حساب نکردم که نزدیکی بیشتر مکسر 500,000 شیخ بزن لاناتولیه هستیم. باشه. کسی که دیوه گورا دیوه نفوسه چه قصد هستن؟ دیمه بانه 10,000 و دیمه 5,000 اینه تابی آی هرسی دی های منه باجه حسار کسودلی گوزگوز هرسی دی ناهیابی هرسی جی گورا و سفتا یعنی اون بلدیا زاگروس شیخ بزنه گود نویسانده دبیجه ام درباس آمریکا جبونی آبادی جبونی ام لورجی شخصن لورجی نه نوچی نبوده کاک اسماعیل تو کرد آنقرایی پاشناوتا بابا جانا پرسک هیا جبو ما شاشتی چه نبن دبیجن علی بابا جان سیاست مداره که پارتی که آواکری نوفه علی بابا جانه علاقه وی و هیا کرده شیخ بزن نه هیچ نه اویش کوچ ساره ترکه باشه تمام مزرال تمام ما بزنن از سپاس دکم جبو اینفورماسیونن گلک بالکش دادانمه از نا چشتکی لور دیساوینم زمان پاشه ام ویدیو موزیک بدن سر د لیتراتورا د آرشیوم بیرنابونه دا لسر شیخ بزنا دو کسا لکولینن بچوک بنجی لکولین جمارا نویساندنه او کتی آرشیوا یک جوان برز که من هجا محمود لوندیه یک جی حواله ما محمد özköke وانا هردیا لسر اشیران کنفدراسیون شیخ بزنا جمارا نویس آماده کردن شاندن مجد کوارا بیرنابونه دا بلاف کری آگاهتاری گلک باشی هنه کسیم بخوازن سر اینترنته بیرنابون نختک او حجمار کوین مزکن وان دوردا بخینن از گلک سپاس دکم آگاهتاری گلک باش بو از ناج رژی دخوازم ما حوال ویدیو کی به ناو من حرف سه جی نشان دایه ما وی بدن سرم گهتار موزیک شیخ بزنکی بکن
gelek başa temaşavanın aziz az به سترانکا شغ بزنکی و دبم دشتا هایمانه لدور عالی هایمانه قولیه و لکندا دگرینه مرسم گندان دانسر رسم کسان دانسر از نا دیسا وگرم میوان خواه از دخوازم دیسا پرسکادم بکم که شوکی تاریخ کرده هاتی نویساندن گلک کتاب و بلگنامه هنه مرل سر دیروکا شغبزنیا کنفدراسیون شغبزنیا چافکانی هنه مره بکنه بناف بکه کیجان کتاب هنه چی هیه؟ والله yani geleken bardıkım yani bu kadar cihazda bitiyor ama ve cihana kodiyatı hoda ceku votana şehrizin te dervaz ve andek nivizki Afganistan şerefname de mesela cahil mümkün şerefname de nave şehrizin yan dervaz ve aşireteki şehrizin yan konfederasyon aşireti Cipyamiyan یک ناوی نبیرم یکی انگلیسی نزدیک 300 سال 305 سال بریدیه پرتوککی نویسنده یکی امپراتور عثمانی da geriye değerem Merdin'e de 330 sal beridiye basa 6000 konun şehrizniye dike kon yani ne yani çadır. Evet. Yani diyerek bu neziket 300,000 şehrizin ve demetar ve mütkeda buna. 335 nevezilen naybiram nayim. Serveda Portugal meşhuriye Kürden Haymane Pikot Perot. Perot. George Perot. Valla naybiram serveda inekir yani bu bername ve muhafazı bükre. İneki dersta bibliografi iki dersta. Nadesmından yine serimici bir şey geçmeydi. Nezede naybiram. Hemen yani gerektirsen devam lekoline ki ben gehi isterler teşekkür yani elimde bedaya. Az warm tiştekidin. Ser ve gutun hatta ma nokta kamti kene keke can çuma lekolinen edebi لسر شخبزنکی کمن آنجی تونن یعنی چما شخبزن نار نفسینن پرس چیه پرسا مزن چیه evya dibe şehbizin mikrar şuğla şehbizin bukhabun هری jiberku her şeye ki taybet koçer bun ve nişteci buna var nişteki pirmuye yani ez dikarım rahatli vejim ve nezike var 200 sala buna nişteci bun yani bun avakırına ve ziraate meşgul buna beriye koçer buna tane bir hayvan koyar yani bir peze koyar geryametine yani çandın cem şehbuzuna tına buyur Ciku yani de diroka mrovi da böyle Ciku teda ronişi ne bi berhamci der nakhi yani ferhang naili ye koçeri ki rahiye sibetune bu ve ferhangevi dugora yani ferhangevi amwarın hero quando nisanlıcı belki nişteci ne bu quando nisanlıcı navanda pırpırken bu ama benim hatta desteke sala 2000 nisan quando nisanlı navşiyazında bu ne istiyor ne bu yani ye nazdikim ki malbata fayda zanım bu xwandin de kalemin çiye medrese xwandiye melleme moye bostanegî 1809 li medrese li Qişêrê xwandiye yani viya ez yani ma xexeya lê ez bixwe lê negeriyema divê jî ku hebejî ya jî tu nebejî kesekî din naz nekim ku xwandibe tenê navê vî heye diye min be dûvî de ji 1930 şunda ya 20 şunda bejin apu kalemin
çekimara ağa u bek buna. Vana İstanbul'da mektebe aşirete taybetiyle Kabataş Erkek Lisesi deve fanına züve hani buna doktor ve hani buna nizamçı var. Yani millet ve 5000 mesela bistu şunda na bistana hazır mesela si şunda desteği fanına kirna vana. Avcına benamalımda aşireteminde benamalımda seyahat şarkısın. Juan söz şarkısı yek tane mesela Kurdiyatıyla meşgul diyor. Hapimine hacı kazına ve şahane Dicle tarafa yurdumaya da yine İstanbul'a. Ders kırnavan ye rahmetli Ramzi Bucafu, Bayi Bucafu, Kemal Batılı, Ali Karahan ve hamusuna rahmet ecma kazanmaya da şu an cevaye neslede yek Elser Piyaya ve Nezikvan azdıkım tek doktor Tarıkçı'ya ikinci Emre ve demeye vereyim buna. Kırda dura apemem işte tekili bir fay yapacağı var adına Parti Demokrat'a ve tekili bir Tarıkçı'ya ikinci Naci Kurtay var adına Partiye Kerkerin Türkiye İşçi Partisi derçevi bu. Mesela 6-8'da demokratik beşler halbucatına bu. Tişeki balke şeceviye jurabeji. Başere ku tip raya her bir mesajı getirdi bu. Hemen bu ha. Aha, enteresan. Bak, sara 6-8'da halbucatın şey bu. Tip fazla parlamenter dersiz. Kız parlamenter Türkiye. Raya her bir mesaj begişti. Hemen getirdi. Yani yeko hemi bajara Kürdistan'a ziyadete götürüyor. Aha. Ev işte ki balkeş. Böyle nişana netevi peresti, hissa Kürdiyati. Lika xudu derketin. Böyle. Lika xudu derketin. Lika kuvveti. Jüveci benim Naci Kurtajı zavayı me yani. Zavayı Kürden haykaniye yaşayabilir. Ne şey bizim ne yine günde kusaya kerpiç. Raşoyna. Günde yine kerpiçe günde kusu. Aha. Yani George Perot da bahsa George Perot garrukeki Fransiye ve işte les Kurdiz de la haymana ve Portekek nivisandı bu nivisandı garraha nivisandiye beşa Kurdin ser haymana vek Portek ve şanxana APK Stockholm'e kurmancı çapkır balakır durda agahteri hene akak Mahmud nivisandi ege 1850 ev luan ciyana geriye Portekek yeniliklerle tişteki ser izafarı ki dedi ki George Perot bir taybet nave şeyhimizin ahimnana nave şeyhimizin telefonne para Kurdin hayman erike Kurdin hayman ben kabul evet nave günden nave ne bahsa şeyhimizin telefonne Diyarbakır'ın okuyunca Diyarbakır'ın azna elgenim kazdı ben nave şeyhimizin telefonne yani telefonne şerefname verdi yani hüt rot bastı ki Kurdnayı şerefname ya bir nabune da informasyon ne agatari ne az nat hazım kovara berban gedeceğiz zanım pek Mahmud ve dajini misandı kovara berban az nat hazım keke İsmail Pirsek yapıpız te zanin yani hem dibijin mesela Raşi Canbak dibijin şıkbızın خلاص yani ek ne öndere vanam nizanım çava de konfederasyona Raşiye da işte celikiye ne halikiye ne birlikiye ne sevkiye ne az duhazım eke bepirsim de nav konfederasyona şıkbızını da kijan aşire ne de bu konu jimara vana tek bemciri bini zaman Sıfır cay Suriye verciyet meclis du kısala bana bavişim hatta bizine ki bütün Kürtük kirdiye ne kirdiye Mart Skyshi la Sarima kirdiye la 1900 la Portugal'e
خوی حقیمه جا لیشیکا جا کردستان عراق و کرکوک و خانکی قوشبر وین هاترن 4,000 مال وی چادر وین جنگچین سارونگلیان فری خاصه تفنگه مارتینی خویان دکرنه زمستان لا دیل دمینن تابستان جد چین و زوزان خویان لا مغاسر دالدن ده حتی شیخ بزنگل مارس قیس ایادته و قوارا بیرنبون و اسین اکل جگونده خلیکانه تجر ناستاو که اوجی لسرش زیده ما بلگه فیلمی لسری ما کرده بی جاجیره نو شرفنامه نو شیخ بزن هیجنیه نو کی هست yani Şeyh Bizingel Şeref Xanka kitabı Portekizce kirdiye. Lula nav Şeyh Bizine leke. Yani Kurden leki. Lekiye, lekvaniye, miren lekiye. Yani kalı Şeyh Bizine ke lula rekerim Portekizce kitabı vereceğin, tarihi vereceğin nav ime leke. Nav Şeyh Bizini nevini. Eğer aldıktan. وأنا برسيركات كونفدراسيون الشيخ بزني يماجي سبلي سر حيمانا بيشمراتان نزيكي دي فدراسيون بيشين أوريا أنا راتان دي بيجميرم مثلا جوز يما بيريشين بالاني بالواني بيريشين بالاني هوزا بيشين جا باجي حصار بقري حتى شاولوجي ويانديشين سیورکی یعنی درکوی ماندرا قرو مرلی و جور حیمانجی ایشین وانا کرکوکیین یا کرکوک هاتگن خور حیمانجی دیالاریا اوجی گردی خور تواخلی وانا ایشین جرکی نه هره خور وانا نزدیک پولاتیجی اولیا فاققا و قرب نرس وانا ایشین لر کردن لری لر و yergum tuqlahu qara kilizilişin seleniyen yani. Ne o seleniyen şimdi? Yaprak payıcı kelatin işin. Ataköy'ün işin xevent ya havamandiliyoy. Enerji nufeliye. Yani işinden o konfederasyon Şeyh Bizine heymene federasyonun. O yanası. kadar. Yani vek dervada xoy dike ne ya? Şeyh Bizin vek mina Raşiyo aşirata ati konfederasyon çebiye. Başa. از جرجی بو مدرسه تنگ زیتا خبر دا ام دسا ما گوی مدرسه پاکش بنام سترانه کا شیخ بزنگی دینن سر اکرانه از اکیج بیجم برنامه ما 10 دقیقه من اما همه تنگ دریج بکن وان خویادی که حوالا رژی سترانه که بدن سر باشته با يمشو خادم كاغا مردا خوشي بينو يا وحمي ددا وشي عيدك بساغا مد خليك دوكو تبوغو تبكشي دوكو تبوغو تبكشي عينك مساغا مد خليك دوكو تبوغو تبكشي موتوري وعميقي بالقيب كاقا شولو كبيقي لكن دازكا يا وعمي من دوغو باسرقا دقوردا سقا ليولا بكا دقوردا سقا ليولا بكا يا وعمي من دوغو باسرقا دقوردا سقا ليولا بكا عمي من دوغ بغا وابقى فأسي بين وصولها مدفع تسيب
همه من سیسون لالی دو مقایت کاری که دونه کفی کاری که دونه کفی همه من سیسون لالی دو مسلو بینم دفعت سیم يا سينجو بريم شدي يوغا ودميني ودمي كلي يوغا فتنحاج أولا ماني ولي شونو بلا مفري يوغا وقنود غلا مفري يوغا فتنحاج أولا ماني ولي شونو بلا مفري يوغا يا أمور هدي كوني رمدي دستم بغير فري مهدي تنكش داخلي مش زوندي ودادي دستم زادو قولي يونام كردي دستم زفو أدرم كردي سپاس مالا و والا جمارا قاید چکر بون رسم چکرن شاندن از نه دخوازم وارم دیسا سرمجارا خواه اول استودیو نه اول دل استودیو نه اره تمام نه از دخوازم از دماما یدی 10 دقیقه مانه 2 دقیقه مانه هم گرک تنگ چطور سرف از نه که اسماعیلشتا چی دخوازم بپرسم دناف عشرن کنفدراسیون شغبزنا دا جوالی زمان دا جداتی پرمزنن جداتی هنه زانن شیخ بزنگل ایمان و زراوای لکی وشین و دوکا فعلی قصرکین یعنی شیخ بزنگل گردور های منه دیال های منه ایرمگی فعلی قصرکن گیشت ما یکتینی فهم دکین جداتی را نوچه ما نیستن گرد کرمانشگل شیخ بزنگل رنگ اکل دیار باقر بشم ارجیش آدیامان بود و نه وین کرمانج یا کرمانجی قصر کن اونا شیخ بزنی خویان جویل کردگن چونکه نو کرمانجی ماهن گردوار رنگی کرمانجا شیخ بزن کمن لولا لولا وزانه خویان الان جویل کردگن وین کرمانجی قصر کن اما شیخ بزنن شیخ بزنگل لخوارجی یعنی لگردوار ویشم کرکوب چمال تختش یا سورانی قصر کن از جانم مانه نه شیخ بزنگی جانم مانه نه شیخ بزنگی گنده کی بروا پولاتلی اونا دناف دنکرنا واندا داوکا واندا لهچا واندا چشته ون جدا هنه از وقت خواستم جدا تیجنیه گردوار های منه و پولاتی قولو های منه ویشم آینگله زانه یانگی اینی که اوکی باشه من خواست از وقت جدا را نو مانیجنیه باش که شوکی از نا دخوازم وارم سر مجار کادن سربیا da یک گوتن نگارم بیشتر سرینه دارم. بیشتر کردم که تابی راست. بیش. دبو که شیخ بزنی که کسمت سکی گفت سکی زیاده تده هم فکر می‌کنم. هم نه فعلیه، نه جلکیه. نزدیک هر دکایجی. نزدیک هر. دسته که آخرتون خود دو. د باشور کردستان دا دبو که کردی یا زاروای کردی گلکیم. شیخ بزنی جیز د زاروای خواروی کردستان دا دبو که جوان زبانان وکی بیجاری وکی کرماشایی وکی فعلی وکی لکی وکی کلهوری وکی خانکینی ولی بدکاری 20-25 دبو که جهجه بیزمری وان دبو کاجی واره رزمانی دا وکی هفن وان پراتیکه دا گله گوارتنه نوان دا بهتر تحصیل فارسی سروانده شه بیاجی نرود کاره بیجه تحصیل باشه که شوکی از دخوازم مشتا پرسکه بپرسم دنو شیخ بزن دا اشتا شیخ بزن گنده وان دو نیزی هفن
نواندا عشیرندن هم آماتونن گنده نوزه هم دیویژن یا یعنی جیران رشیونه جیران ترکانه جیران مکایلینه جانبگنه نه چند که دنجی ترکیه نه تاتره نه تکیلین به جیران به عشیرن دم و یاج به ترکارا چوانا یه بره چوابون یه نها چوانا به قرطایی تو بکنی جمعه چستگی بی والا یه نه از بخواهد نزدیکی 45 سال اروپا ما یه تازه هوا 40 سال داوی از زیده نکارم سر به خبر توی بره بیشن یه بره دیروکا شیخ ناجگو کو یعنی چما اینه که هشتکی کوچر بیه نیسته جیبونه وان لحی منه زیده دور نیده تو تکیریه ما گنده شیخ بزنه باج حسا یکم گنده شیخ بزنه و دست بده که دورا بر با کوریه دیشه هم یکم گنده بری ما گنده ترکان میدی قصه گوته برامن و 300 ساله که گنده ما لبه داره بشد 500 ساله جی گنده ما یک بوک هاتیه یک بوک ترک هاتیه گنده او جاتیه گنده ما و ملاکی ما هبیه جه کرکوگی هاتیه اوی چویه جنگی خواستیه جه گنده ترکانیه تو داینو سندن اما به ترکا گنده ترکاره همه خدشه نبویه اما زدیه من نواردانم جیرانه هبن لتو عرق همه پید چه نبویه یه شیخ بزن آده بیشنه گنده شیخ بزنی آده ده گنده رشویه کرمانجا من یه گنده بانم بوان راجی تکریه ما هبون ve disa perkem bun. Meydama kuş Türkiye buka kitane hani jiraşoya jokurmanca kasa ku espezan nabara malbata qada yarban gunde vanda. Nezik penjam de hep raşoyi buka raşoyi atına cemma. O sedin noden şehbuzini aji belki zedetirci nodu penjama bir raşoyi nizanı. Hatta sala 1907 yazdıkarım işte hafta penjamda. Hatta hafta penjam. یه کرمانجی زانه بون مالا دولمان دو آقا بون یک کار تجارت دکره یعنی هر گندکی یا کسی یا تو کسی دکاره بودید باش که اسماعیل تو جی دما هیرو راوش چوایه تو بکنی جمارتان چطور بیشی ایرو جی وقتی ورژین فری فرد نوچه جدا نماه اینی دوام بردارم دکی و نزدیک ما فری نزانن فری نیچین نیونایک ایرن دیاجی کسری نمایی بار کردین هاتین و شیر یعنی عددگلو ورژین کرناشوپی فلان نماه وکی ورژین اونو تکاجی جا شیخ بزنگل ایما دترسیان یعنی نر جریان میشی جنگ شیخ بزنه ایما تکاج جنگی وی گرده یان باش نره کردن ایجی ویشم رفتن باشه ایجی باشه از ناد اول رژی دی بیجن دماتا خلاص بو چردکی بکه خلاص که از چی تکی بیجم دناف از وارم سر دو مجارا ام قرد یک دقیقه اموانا زلال بکن دناف عشران شخ بزنه دا دیروکا اسکانشن بل و حتی ایرو کسایتن هاتن دناف گلدا ناسین یا جی دناف دیروکا کردا دا تا تنگ یک شوکی تا تنگ وانی زمان تا بحثا آپه خکر کسایت نو دنگ دناف گلدا جی گرتنی تن ناسین کی نه دقیقه یه مگو از یعنی زیده سربیده لیکون چه نکریه نجبر کو دمکی نزدیک تاریخی نزدیک هر دو کاری من هاتم بیرامن یعنی باب میلاده دا ملمه مو شامر که وانا دما سرهدان همه رسم ملمه مایم نشانده سرهدان سید رضا دا درسیمه دا هر دو کال من هر دی جهاتن گرتن کتن زندانه ده محکمه استقلال یه سرخبونه ترکیه دا استقلال محکمسی هاتن دادیا کرن پشتی 3-4 ماهشونده باردیم 3-4 ماه زندان بود و نظامچی آروانده درباز بوده والی انقره به زمان نوزاد تاندوان بود ناسکرنوان و حسکرنوان دیاره به کاله من ملمه مراگره که بونه و اینه دوام به شکل که وان بردن نظامچی لیوات تکیلی هر تکیلی وان
بردام کنه که از حتی سرانی 6 گرم هاتنا خارا زار شیخ سید افندی دکرن بلکه علی رضا و شیخ علی رضا و شیخ سراتی هاتوچی مالا کاله بدکرن هاتوچی نمانه بود دورا و علاقه خود بود و کردبونا بجم تکلیه وان یا تکلیه ما یا کرد و کردستانی برای آپای من حاجی کاظم باز کرد belki resmi یک دو جوار شنده اون بیکار نشان بدم وان لإستانبول لمكتب عشيرة يقبطش تدريس سخن بو دبدا دیجله یا طلبه یوردو da ma bu demek ki bu havale hava yemle raste yer onuşti ligor ve yemle raste onuşti apemene acıkazı yorte Ali Karahana yekelek gibi Kemal Badilliye sivereke Kemal Badilli zandura bu vekil yine Türkiye evci Zumar bürokama باش desteği böyle desteği apemen ev binamalına bejim bir geçti hamite de derbazmı dura demek ki nezik de bejim hareket siyasi kurdan da yıkı respet zanım disa kuremet emin bu vahid başaran de hafte ve yeki de derbe leşkeri taat باش او كاكشاكي شو از كاك اسماعيل از برسا داوية بكم از برسا داوية بكم دون ما مجي برا دوام كم انه حتى جاي شين اويجا خورخوره شريه ازادي زي رزقاري ولا رزقاري دكتور عمر استخانه دكتور پر نو دنگه اوجي علاجه محمد استخانه رحمتی چو سر رحم خدا اوجیجه باج عصبی سیاست مدار دکتر درویش تانسوی اوجیجه بوستان گیبی اوجی دکتری گبروی ناس کردن شوکی شراندا بودم شوکی سیاست مدار ایموی اوجینه bu gundeyme deyme Kurd Ahmet Havi evji keleşi navdervi qabadayı bişim yani nav şere xavund Şeyh Bizingel dibiya nav şere evji yani bişim kak İsmail pırsa davi ravşa asimilasyonu danav konfederasyona Şeyh Bizina da çavaya dakika karamaxe hala asimilasyon eğer ki kes netanik nüyayı bugiri asimilasyona yani elbette düşü çünkü herkes ile mala edin ve Türkiye kısarı kari eğer zanayma pervede kirdini Şeyh Bizinki ve Kurdi nevi asimilasyona netanik evfistinin yani zanı dalı kıman elin javil öyle karin lamal kesi ve Şeyh Bizinki kısar ne لما توا قصه نکری یعنی ایران 20 سال جا دیو ایزانا جیرا و بیر کردن asimilasyon yani fre mesele gran arayınca ben yani bu kurtayı mara dükana asimilasyon ve navraşıda ve Kurden dında Kurden Ahmede Kurden Vane asimilasyon heza kamazın ve mina berfa tope lugd be وقت منا برفا توپه لوگ دبه مزن دبه گرک ام لهمبری و چه بکن چه نکن اوج دکوه سر مله گله ما ام فداکاری بکنی خرج اسیمیلاسیون خلاص بکنی ام چشتکی چه بکنی از برنامه ما ساعتک 10 دقیقه 3 ثانیه بو ما برنامه خبر دوام کرد از گک شوکی از گلک سپاس دکم تا فداکاری کرد تو هاتی بشتاری برنامه مبوی گلگ ممنون بوم مالا تا آوا هر بجی صلاف و رزستر دکم که اسماعیل از گلگ سپاس دکم تا جوان کرده تا آوایی که بشتار بوید شاکرنی تا آگاهتاری دان ما مالا و آوا حتی جارک دن برفرحی لسر عشرین شد بزنم برنامه که چه دکنی همه دیسا عرض ببینن صحبت بکن مالا و آوا تماشاوان عزیز امیرو دو ساعتن داوی و برنامه خواه تنگو رنگ آناتولیه مجارا ما کردن شیخ بزنه بو میوان من قدر بلند آگاهتاری دان ما وجی کیف خوشی لی تماشا کر
بمنن دخیر و خوشی دا ایوار باش حتانی برنامه کدن بخاطره و شب باش. خار من